tokkummaan as geenye miti tarsiibaan as geenye miti naamusaan as geenye miti ammas tokkummaadhaan tarsiimoodhaan naamusaan injifannoo irraan finna qeerroo jirtu jirra jedhi malee jirta itti dhageessisimee jirta dhaaba kee simachuuf qophoofteerta obbo simachuuf qophoofteerta eenyummaa kee agarsiisaa jirta ol qabiga qeerroon gaachana sirna federaalizimii biyya kanaati qeerroon gaachana bilisummaa fi dimokiraasii biyya kanaati qeerroon gaachana wabii nageenya biyya kanaati qeerroon akkuma sirna abbaa irree kukkuteessee biyya kana bilisoomsetti biyya kana gara dimokiraasii ni ceesisa hin ceesifnu hin garsiifnu amma nuti deemnee keessummoota keenya simannee dhufna xayyaaratu xiqqoo ture obsa keessan beekamaa saniin tokkummaa keessan beekamaa saniin naamusa keessan beekamaa saniin bashannanaa hogganoota keessan akka eeggattan nagaa keessan akka eeggattan isinitti dhaammadha wayna isaan bachiiftu qeerroo isin jaalannaa injifannoon bara baraan kan ummata keenyaa ta'u nagaa nu tura. Guddaa galateeffanna Jawaarin akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa ፕሮፌሰር እስቄል ገቢሳ ፈያኑታ ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን ዛሬ ከ27 ዓመታት በኋላ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተገፍቶ ከወጣበት መድረክ በቄሮ ትግል በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ትግል ወደ መድረኩ ተመልሷል። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። በገገመኔ እንደምታውቁት ኦነግ በ1983 የሽግግር መንግስቱ አካል ነበር። ይሁን እንጂ የነበረው ስርዓት ይህንን ድርጅት በተንኮልና በተለያየ አቋም ገፍቶ ከመድረክ አስወጥቶ ለ27 ዓመታት ይህ ድርጅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሲዋጋ ነበር። አሁን ግን የዶክተር አብይ አህመድ አመራር በወሰደው እርምጃ በሰላማዊ መንገድ ችግሩን ለመፍታት እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቶ እንቅስቃሴው እጅግ በአማረ መልኩ ተጠናቆ ዛሬ እዚህ ተገናኝተናል። እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያለን። በገገመደን ቄሮ በገገመኔ ሚዲያሌን ኬኛ ሲተርገምተን ሁንዱምቱ ሲንገለቴፈና እዚህ የተገኛችሁ የብዙሃን መገናኛ ጋዜጠኞች እንዲሁም መገናኛው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዝግጅታችን ይቀጥላል። አሁን የመጀመሪያው ዝግጅት ላይ ነው ያለነው። እዚህ በተለያየ ሙዚቃ ኮንሰርት እንቆያለን። ቻችን ከቀኑ ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ይደርሳሉ።